Happy Sunday sang pon pe kat nga kalangan ng kauno pwe kisapwel me limbak makachin kola cha Mour letoran watch ibil bachota online resource ran watch pwe ibil kasambal gay rayo Mourin aramasmen makachapiyataran so one week sa malaro pero pwe ka schoolin nan Zoom last week nakaranga so bachota when continue Mia wasakay may bilmen watong kja nan Mour all manage we are lab pelan ka skulo ngay chungal Mour mentaja maka watag Mour all manage wasa too much wasak kja yara ta sangye song loud aga chinwayang nanay Mour te kasalayang nanay Mour song lesson choto ikoleti sang nana all manage Mour may poson kamelele pambil we are men ka school mau on Mour o on benene eri yata no men play lukay komoy kachao bene nan ka school watch mon me koros kasampal kacha party sang kauno kacha sawas en gachin sawasay kacha pwe ke ma me ko tiu me van karamba sapol men kauno masalen patitina na Mour nanay Mour kajan ka kisang may teng kaunon kak nasa neng kaja. Amen. I kamelele me makakanyang kaskul nan Zoom child coverer Mour all manage lot. Song chocho me anso me bil metawatay men $1 song chocho bil koko to me men share. Ari. Cha open Amen. Pilih ko operator Mour all manage nang kaskul me cha uyayar men we kriyaw sa malar nan life. Kachakos ko siya tuwan character study tuwan all manage we are all men me chaikin ka kinta me serso pobo pwe kaya baba mesang puelta na baba kala pil mesang oyi ut puelta pa na uncle me yapram kachaka school kaya pa sa wacha recap ari song chochok char ka school ko tuwan all manage luwach me anki nakawewe ki lot wewe natin lot of fail the covering mawewe me ko chpan perani mesaman ay chawa sa kabanga kilang diang pom rew ya ramasmen magan repropeng chat paini rabaki ain sanamao escho akay rir so chat tay metawe in sanamao tayamao nan so escho metawe euran escho metawe the next generation the ti magogoto Mour te nana pilipil kan maktaban ropi mamana Mour magtiki tane kan kilang makcha kilang as choya kan cheyo ria Mour nin kasalayan kaka tiarnan Genesis saktuwa Genesis 6 Genesis 6 riyaw ang sumayang atalat Genesis 6 ang sumelat kiyang chance and yata bilibil yaw sabang kola ye nan Genesis sa kabayo kaban tiarata me yan so me kola uluman yaten satam o kare kola satam kareyang yaten ay so merkola kalawete nan markin kalawete satam rebil kisang nan marki ko bil wasang yaten no lat o atupusoko ap ramaskan apra maangkalo kola o pileo kapureto uplat pilpilata mimiti chawasa rima man sela kan Mourin lat makchak lang na makchak watakala koros o tame sainsa lat ay so me miminan sa taman komara puksaraw ka tete ang kichame law et ay so me kan kilang as cheperen kitama uyawi so ang kan kapeta kan chow kila apa we mimiche ay so chow yata pilipilen makite law kauno kachkito chon lang riamen makachto puen kay reki lat en kauna bataw mamia penene ran kauna bataw pito isang po kauna coach pangachin kamamala satamon komara yatan sarama sani me report in Mourin wasaw yinin soto ka berenta kauno Mourin wasaw immoral baton wa immoral we wa Mour suwat we chay wa ka ta Mour suwat kak yatin sangko popotili what ki abnormal sex sexual relationship me soto pung
chashibil wewe kama so pile usang tora wi meta maksaro masani klang magtaipan ni rong songon memor nan wasawa so san me perren ekak tipik tega kasaleta tuan santa me perren an so ari imimen pleu kapreto kapwal me ya teno lotaniki te ma chok chairman maglang ay isongach me ban kak diagnose te kilangata me isongon kapwal ka me lotaniki may bilposon ka me lele me komuyong ay kakpilirong na chamor kchabil ka kaniki te magchaga kilangata chamor songa charan watch miya cha chance and wiyata cha pilipil ari nan Genesis isak silura chichike isak ngurna ata ngurinyatan lot nen lot na aramaskano sabol mana prama aramaskana ra kamaita ro mier sa miniminan pungara prama koto songan uyata pepol o indayang lot may rai so chana na kamay pweki rai o penene apiach me ban uyawi ken pilata yo sa kaban ko laya puksarawi watak puksaraw katete ang chain na rachichikaisak maymen watak tena lot up I wrong seli inday wrong seli ikamele tena lot up wrong seli o kilangata tuan sap me pilap sortan changlole patch laut lelang sor o tren pil likamache sapwel men coach muchwel likamache sapwel men coach muchwel me Wayne isip te Wayne isip remech mon kauno ekachin kamawal mon kauna kachin kamwala kanim kan en satamo komara later plata sa pachapachen sortan o choror lang ni palimese itwe mech me all riemenech ara choror pesang Abraham mimi chenan kenan a lot kausan lanan puan kanim kan me mi leman sortan o kawata impal kan leman satam John kanim watch aramas sweat kay o aramas tipan kay mon silangan court. Kasale yang kitail yawasame klangala. Tamay kasambal ka panan Pilipil koros magchagon wiyata. Lot pilmiya chansin wiyata Pilipil. Iwasach makakaklang and lota Mour. Typhoid. Mour sanso me koyang chance and Pilipil. Tami kasampal kanan marangkap ranwat re kan bakabay karusye a child Pilipil kasampal makowe metuwacha match me may yangu kan pilata yawasakaban kolay yamama nampan pace Pilipil pewe tama kaban pace Pilipil pewe tami sainsaleng child wasach sarama sanime lot up we wrong seli O kilangata. Et tatong kemese. Irong wewe ki kaiten kilang laten nak. Irong wewe ki kachang mese nan corner koros nan pali korusye. Irirong seli kilang seli. O tama puksaraw masani tene. Kilangata. Kilangata sap me pilap sortang changlale. Tene. Patch loud. O piluklang mawasach magaglang tane wasame kola ye kawata umpalo milman satam nan rachichika isak silu kasaleta chon kanim watch aramas sweat kay o aramas tipana kay mon silangan coach mekarasepe aramas kay me pilata me Mour ke perperen mal te soto waun ke kauno nan Pilipil makoyang lot kasampal Pwede kay lot kayo tame tiarata kayo magaglang lot yang apram o papakala po wanan so you magaglang lot nan Genesis sa kriyaw yang pitoy nan kisena apram kan korusye lot spell out yaten apram wata lot Ikamele na pepe yang apram wewe ko magchaklang say lokton apram wan so makauno kun wiata me ko cha apram kun kawata pe sarawi o ya kautak yang kauno apram ya olen kautak men olemen makin bone se ka kauno songan koros nan wasach magchaklang Pilipil wat so cha kauno so cha ka bone sa kauno paste Pilipil bone ya no lengan pachapat epilese me wasaw karani wasasiwata so pwede dengano me kasambaliki nen beyo me men watong kacharan watch kachan chamachaman
me wasak ta wait la ye men dama ka change so change seniki and we are song on memorial me so ka peren kauno te yang we are la song on liang puputian an memorial ap na kai te ka cha intention kai te na cha inang ap maka wait na nalo alo tan wayukulan miye wasa saklaw miye wasayu ka panendapia ibang song logoyan waye your direction may not be your intention but your direction will determine your destination woke ya wasaka wo wait ye pangari yukala karasape mimi pompe amay pan changatala nanan mo talan matalani utani pan lella matalani ipan Pwakiyala, iban tan pwaki, aban wayela wu, aban wayela awak, aban wayela nanu salatak, aban wayeta la len matalanim. Pwakiyal mi pwakiyo, ay wasaban wa wayela ye. Kasampal ran wach, pwaki kichakak chepta wasame socha moment. Apwa kasampal po wasame kichamiye, tame sansal wasach tene. Et lot, nara chichike sakriyawa lat kausan lanan pungan kanim kan me leman sortan o kawatai me impal kan leman satam okay karani ay so wasa makakarani kachika karani ko chukuliklang kachika karani ko sotorongorong kachika karani ko sota taibanta magkitikita Popuksarawa dati ang tiyan ang karyawan picheo. Tana, rand koros, akan kiligla mom suwat kan makan wuyawi, Mour suwat kan makan wuyawi, tana, nang kapete na nang chow kila. Apos chamokit. Number 1, may menew kayang tiyan mo rin sa wasan ranwat. Kasambaliki, sansal, lot, miya kahpwal, iya sa taibanda. Sansal maewang kauno so titar. So try one kauno. When an Pilipil me yata was sort of person give ya mon coach the bonus a kauno. A real megot may implement watok jan kak kasambaliki kisin makamakit makata we are. Al makata mi pewaran watch. While makata mi pewe, a pan kakate and kalwak chalang wasa, makachasotamen, makachaso ramaniki. Chasoto ramanka maktaban and tap wasao. Such a metawe. So chawraman ke mayuran kataban yang Mour kisangan Mour. Tami ko yung kasambal ke latuya papaman. Apo wata apot nasari. Kola lat yatan dami sansar wasatan remil man kanimo. Aklama ka lenan chene si isak tuwaw. Ay sumolan kay ruko koto saramasan ni miminyer nan satam. Nan kaskulin sa utuko na natuya koskos kulki. Song tayo may learn sang lale. Chepche lot lot miyang apram. Karyaw lot mimiluman satam. Kawata tenta luman satam. Kasilu lot miyar nan satam. Kabayo lot pitoy sang nan satam. O mila nan por. Riyay kan bagapay. Kasampal al makomuyong ngay pilatawa wait lale. Ikamelele me Mourin lot. Kauno ka chin kupuretan yang inchinti. Pwe ong ngay o ong kowe. Ong ni kamao pecha. Wasach ta magchaka klang. When me koch magaese. So chun memen so lang. Te memen me sayar kauno makayang rongorong akawiyayar so lang kamoy ta nga chisa sa Mour. Kay tek makakin chon sarawi. Tami kuskusya makakalularo wali akapalar. Makakalularo wali akapalar. Kasampaliki. Wasa kapatok am tentie. The wasa kapilatar kapan koson lan. Tuwa chelot. Katapa person kilingan. Katapa kanane yatan buksara masaninan. Lebin bata kay sakriyaw sakpay tay sakpayo sakriyaw. Eko siya makanayang plan makamet tawa maban medmedawen kakachen karayang nguknan mela. Eri, which direction are you heading today? Menya wasa kokolang ranwat kasambaliki alen kakareta amila na addiction pachon way addiction where changala lole changala lole sola kak
Chaikin metawa me sakauche mag chaika katikteteng. So, lipanet chaika katikteteng la lipanet chaika katikteteng la yaten likam chaika katikteteng la yaten Mour suwat te men kasali elte me coach makametawa me so iban bakeute iban songate iban yangrailte apke entap kapil changalar poi kamele tama yang lat po buksara masani me eknang kapete woki eken ese me wasaw kaite wasamau yu ap solche mueselta solche yata pilipilin mueselta mimi ti che yu law cholonga ko to ale Ari, ime menwato. So number 1, mia kahpwal. Kahpwal mean giyo. Yay devotional problem. Sotra ewan kauno. Sotra mon ka kauno na Mour. Rie kan baka bay makcha sotra ban mon ka kauno na ta Pilipil. Pilipilin me ko Rusya. Pilipilin ta makcha yawasak ta Angola ya. Pilipilin ta makcha ba Pilipil sotra Pilipil nan Mour. Decision making wutan ka sampal. Pues mie Pilipil makongay wiyata. There's a saying that says, the decision you will make will either make you or break you. Eban kakala kayo kata, tepan kawayo kala. Pilipilo, kay teken coach Pilipil. Pues sapwelmen coach plan, imen katete ang komoy. Sapwelmen coach plan, nan chermere sa tuwara chichikay sa kayo. Peini ka chinmasanin, ngay che, na mangi plan kan o nga Mour. Planen kapayata kaite kawela. Songon olagan koros makan wiwiawi sang niya cha plan. Ya cha plan cha kosonti acha Pilipil kareta riekan bagabay. Maybe we need to take a pause. Kajabanana ekis utinenela ekis metawacha mo ekis irongmas yawasa al may wait la lech ban wayela ya. Yawasaban wayela ye. Yamamwe ngaiche. Kateme tawako kale. Pues lot we covering. Ekilkilanga che menya. Metawa tapan wiyayang naiserika. Tapan wiyayang tima kokoto Mour. Tapan wiyayang ay penene. Palilautin ranpuat kcha meta weche acha Mour. Acha insanamao. Kcha sota metawa Pilipil may wiyata will indeed directly impact our loved ones and the people for the coming generation. Nagayo ka sa umpala, ramas magchapak pa kayo. Planyang puputiyang nan kapwalin Pilipil nagchawiya. Eri wasa che san saleng kachakak school sang. Eri tempe ang magchakak ka school ka may ikoskoseyaw kakakanchingiti may ikapwala mo. Pwede kaya soto mo ni kaya tano es chumon ka kauno. Kasaleta poi ban mon ki che kauno mami ai relationship em o ye wauniki poi so chakak mon ka kauno ma so chai relationship piltuwa cha ramas kasambal ram ka chpoe wow ya me ko chimak chai sola non kasambal ki chai kasambal ki wow me sansal wow mak chai ban kamat maramas ban klang ap chai sola kasambal ki wow me mia niata pone sa tanono baba pone seria tamelau pone sa taka me ko chimain da honor met kajay in small things we thought okay ngay mawar way loud there kakaipen we magagklang igakindame lot is life to Abram igakindame lot anane and moniki te anane pone se te wauniki a papa Abram pues kia uya serimen mesotre yaten me chikita ababa mesang ababa gala pil mesang o ang kalo mesawasa ergaglang wan limbaga na Abram wan limbaga na Abram ikaw sa yahir me ay so me lot pilatan ko kola kola iyo imun chichu kalweti apa ay so merong ata bil kola rescue epil kasaleta tuwan limbaga na cha coach amen Abram kasaleta coach lot kasaleta komuyongay acha Mour niya chakin kachiwota imun chicho mila pan pangot imun kapala kano imun chicho kalaweti acha Mour a coach na kalangan kachikito sa pal mayaros nan rom lemaura chichikwalu sara masani poyewan ko masani ay so me coach kachinga saleta sa pal melimba kong kacha ay so magtami mi chananti
So si Luisa kwano tene ka chin lolole samba me ye komu yong ay. Riye kan baka ba coach pa kaya ngu coach pa kaya nye. Kara tak chaw yata cha pilipil me ban mau me ban wiamen ka pa yong acha Mour acha pot nei cha seri o acha pe nei o Israel tien Mour kan makokoto Mour. Caprela tami watagar ng kapano. Lot wiyata atento. Kasampal kita makakarkarani. Riyay kan baka pa yawasak kapilataran watch o yawasa kapato kay ram tent ye. Tent wow ko wasak ka kokosan ye. Wasak ka kan kolay ye. Kasampal ki ran pukach puksaraw masani me pat company corrupt sa good character. Ang so tema kay kan perang gereng kaya ngata so kaya ngata match. Maeu panola kapan kabatayang match ko for sure e wapan mela. Kay te ka challenge so pat tayang kay ten chay shupa kaya ramas kanap. Ang so makas am devotional problem mier am kapal am relationship so ta may wang ko so ta ichar so ta mau akan pil kola kosan wasa na pil so ta mau utan ang so epan affect ang Mour. Nari, iyew kayo magtsaka kilang. Kapalin karyaw, magtsaka kilang. Kapalin mese. Perspective problem. Ichamchaman nan last week sa Bilkaska School, kayo kasampalin kapakap. Kasampalin kapakap te wang coach na miminan masano. Epan change ang perspective. Epan wagatalam kilikilang way. Tama sainsal wasach. Puksara masani mag-child Mour ka poson kay te ta mag-child kilang tame sa salwasa tene es kilang la. So what we set our eyes on, we will begin to value. Di ba John Pompi tama ka chakiligilang tabang ka sambal kila, tama ka chakiligilang rangkoros tabang ka sambal kila. Tatama ko chakal gilamban mila lalacha. What you see is what you will get. Eri, imakareta nakamen kasambal kila masanen ko chakay kin men Mourian ka ono. So just spend time nan masanok. Lang icha wiyete. Makayan kakailay nan Mourin so lang kanana kasama kilkilang masano. Ay sumakaban kalaute lang kilkilang akaban sa kasambal kila. Amay icham kilang ran sa raw metuwa charan watch kakilang chao nak akaw ersong trekan makakilikilang rangkoros kabangka sampaliki. Karasepeson singgasto kan magchay pereniki. Te Facebook magchay pereniki. Yimet ile pam kilikilang mesaman loud percentage kakakpen rate ko lang. Tami kalap kilikilang met kayo an kangalat time in loud night time in nan rangkoros. That thing will be the very thing that you value. Erin makakak change. Kakak wakitala makamen pilata and kasampal ka masano akanana devote your time on kilikilang masano pwai kapal mayatan karayang yata no kapal makarayang lot nan kapal mesew etatong ka mesew na na Pilipil siya donkey so wrong. As a tatang ki salangawan wrong tama kapitrian kauno the spiritual as chel lukwaran kauno as tatang mas laleo mamia bebol apo kilang lata ime tatang ka meseo riay ka bagabay men pleo ka chaman ki ang komuyong ngay me nan ka songsongan magan mia me Jesus ka chin sobay nan matubayo ebil duwa tama komuyong ngay kin sobay kote ni song silu inangan utok, lust of the flesh, inangan yaten tomaso o lust of the eyes. Duwat tayo mo ibenta lust of the eyes. Kapalin mese, mese kan kilangata me coach inang mese kan kilangata me coach akin signal nga chamata mataw o lengan kita. Kichaka learn sang Mourin tepich. Puksaraw masani me tepich ang so ragana puen ke maun atana ang so me kipeta siya maun apo kipeta sang nan chembe se wi luaruru kilang lache kilang ataliamen wi atutu o masamaw kita sang niya kilang masamaw kilang icheme masamaw me kilang ataw ime kiyang inan kapalo
I masama o me kilangata me kiyang nan kahpwal. Puta na iso me kilangata masama o kita iya puta kta isli meno. O pililakla liyon koto. Klang those are progress. Klang kichayan puputi ang nan tip eso che automatic changay pup nan tip. We are series of steps that we take in life. We are kangkay nagchakan we are nan memorwatch. Mekan wake chala o kasi kachati yang nan poro. Tagaset yang kita way kachala nan satam when satam magayo mapuchan way oga me satam way wagi wasa me Mour suwat miyete chaga kinta peranin santa wasa me ban way chala ok chamila nan peranin santa ergime yaten nan mark manage wiya nan mark yaten debit imewya epiliang an ke kahpwalin mass akay sis makak fix only Jesus can fix that. An ke kahpwalin mas pwede kilang lengan mieu mas ireo nan lebin batak tene beauty is deception behind every beauty is deception masama te lenganen me coach pangkak yang gitai nan kahpwal kahpwal me yata no te pichan kiyo lat pilan ki person kilengan person kilengan ay so me kilang lang taliyo lengan kita o pilipil me wiyata kareta kaite ko nga treyi apa will affect our next generation bil do aja maurin lat magchakas ka school ka met re kan baga bay utan ka sampal ran pukach ka sampal sesi men ya word may pan kak inta ma Matthew machipanda ka sampal chutat 100 power apa wana ka sampal perspective problem men latan ki imak yatan tepich pilan ki piltuwache disciple ko makachamchaman nan rongama ako ko saya tuwan disciple ko aray kilangata iloko raininin pil masapuan kita rutan mesa child ka and kak yatan fixed. We need the word of God. Number 1, chanana deal with our devotional problem. Na cha ewang coach ban mau ang message ka ban mau o last lamimen ko siya separation. Kahpwalin ko chororla, kahpwalin pulikiti. Sa romasan and may sangan kapran which tuwen Exodus siluan sa coach malibe Moses coach masan yang Moses kapursa nga musuchan po wasach wasasarawiyo. Suchan po wasach wasasarawiyo. Eri last lan nan yatan last lan kahpwal me ibil diara taong maurin yata no lat nakakpiluyam kahpwal pilkakuyay kahpwal gay separation problem kachororla pilata kachororla pilata chororla klang eklesia weweki kachororla ainso magtay mauriang kauna tuweche apram ainso makauna banda tongir kachore ito sang rena penini kachore ito sang nansapwe amak chesta tiger mamaurin makawewe kinarail aray papakala pako ireken wiwia maurte mamauriang kautaki sangon ko choror mauriang kauna maurin maur kachoror layo paiwewen momotso nan patron white church where we ecclesia where we makatoror la okay tuwacha nan chen pasakan metumoti bil ko siya nan chen pasakan miene chay sa tal kay makchay pa yung mga lalap na iso makasmen pan leleto at chay kan kiyitam makayo kasalenen kan kasamo tami sa ko siya chay lanana I still learn to separate. Ang so memimier nan yatan sa tamon komara leler nan time puksara kateten child me I ol pungmen ap miminan punganara maswet kay kareta rano pran koros tene nan kapeta kan chow kila makit kan makan wiwiyawi ap so to yata pilipil so to pilata iban chorori iban pore sanger wasat eri I song silu me yatan koto men yatan lada sa separation problem ap songa magtaga kaporela nan Mour magtaglilang tuwen Mourin angkalo may apram iko sayar ng kapan may so apram may tenga time ang so may tenga chance and pain pila taw sa man kolay eloti apram kapichala
Kailangan so may pilminan satamon komara kauno ka chin kupuretabang kawela. So chapil planetan kawela tan so chapan karuki sang apra. Ipil puksaraw masani may masani ang apra mapramuya song pek yu main court makatiar wanaramaswe kapankak and spare satamon komara. Kauno masani may esansan me kote olelek utan sote. Kauno coach kachin kachkila chon lang riamen puen kapachala pue kia pramuya kabakap. Ria kambakabay makowa men son kabakap kate kifa. Pia pram for lot. Many of us are lot. Many child children we are lot. Akchay kalangan ki apram. Ray kan me patan kabakap kan child. Apre kambakabay kitcha we ananaw yata Pilipin. Pue ki kasambwala ta Pilipin. Pue mak euran ban leleto. Kalangan en coach mi miete. Apeuran ban leleto makita ban sort of market. Ang yang coach ban koti. Utana say ray mong yang Mourin lot. Pwede ki lot nan storya chain so may wat-watak. Akasaleta tuwan kauno. Akasaleta tuwan limbagan coach. Imesain sa limbagan na pramong lot. Kiyang chance tepeyo. Pepe ki rescue. Konengan koto in the lot. Mau, pwede magkapilatan ko, women. Apso, puksarama siya ni Met. Pilata ko, tepeyo. Ipain pisirla, irail kola, rescue lat. Wasaj, epil sainsal me, epil patan kapagap ki, kauna pil sawase, pwede ki apram, katarla chon langgo, en pil kapichala. O pil pwede ki kapichala lat. Minta siya lata compromise. Apriay ka magabay. Tisisino ka sampal. Pain so men lot pito isang nan. Satamon komara. Riyay ka magabay. Kaya sa tama wiyawi. Kan baka. Puksaraw masani. Na pot. Uran sola. Puksaraw masani. Men nasarapin riya menote. Mayang pitoy. Kailangan so men. Ikasampal ko wasayo. Nandiyan na sa isak tuwawa. So machon lang ko koto. Renta miyam penini. Mayaten. Miyam penini. Magananin tayo. Pukaw na ba ang kamomala wasaj. Tama. Kupureya may ban. Puratala. Nanrachichiga isak silu. Ay so machon lang ko kota nanrachichiga isak riyaw. Pamatak sang isang, pues sepan kamamala wasach, kauno ka chin korongayer, katip suwat korosong chon kanim wach, o ka chin parane kicheto, pues en kamamala satam, lot eri, kola ren na olo ko, Pwai reitak ma miyam penene, kapreta naman isang riyaw kupurmak, isang riyaw pi, miya kisem wasach, nom puchang kan, serapen kan, o en nom kanar pout kan, takisem meyang kokousan nan, kanim wach war, Why rail sang wasat. Kalangan en kauno. Memen bil share so utiko na nach discussion no ibil kalangan kita na. Masen wachong ko muyong ay. Miya kisem mimi chenan nan sata. Miya kisem ekotene. Miya kisem wasat. Miya nom puchak. Miya nom serapain. Miya nom o en nom kan arpot kan. Takisem kan mekan kokosan wasat nan kani much why rail lasang wasat. Wara lasang wasaj. Ininimpisairya wasaj. Melelo pong. Rey kan bagabay. It's time to take our people. Kicha. Pakair kiwe nga chapenay kan. Ren pito isang nan satamo komara. Pwede kauno ban kamomala. Kauno kalangan. Ikamelele me masan wach niya bil kapulipule bil wuya masan ang chon lang kong komuyong ay ran wach. Kicha pitoy. Miya kisecha. Bebil mimiche klang puksaro ka sa tama lot on pungmen bil kasaleng chain mag child we are mastipan gay o pungla kay tek sang niya chay wiya up court makan kare nga chay righteous okay miya kisem me mimiche nan satam acha puko pause yang rail po kauna ban kamamala kasi tama kayo say ray Mour euran riyay kan bagabay puksaro ko patar Mes dan lang o sampa pansorala. Sampa wat pansorala. Mia imunanso. Kareta kauna batam Mour yanana kauna batay Mour. Kicha mia riata, mia kiseta, mia necha puchak, mia necha sarapin, mia rail pout, kicha patak yang rail, chay railen pito isang nan satam.
Korosanane pitoy, pupuksaraw ka teteng chen maka wata ka ti. Ang so me, rechichikri sa kisu, nantan rano, ni menseng ye pramap, sangka lawasa, pacho wan chuwang kauno, ap kilang tila sa tamo komaraw nan wow popon, ap kilang atatuwen, etiniye netieta sang nan sapo, raseng etin kalay mo neo. Ap ni kanim ko nan wawo kachin kupukupure pram o kachin maitang lot en pichila. Wow, kalanganen kauno. Rikan baka bay, kalanganen kauno memimi chepo na Mour. Apwe uran ban leleto makashow yata Pilipin. A Mour watch kosang. Puksaro ka teteng China na kliastis tuwa ra chichikaisak. Tame pe ang mansayra tao yata tatok wanan so chawasan kalula so chawasan tatok. Karata kasambwaliki ranwach kan yata ang Pilipin. Pitoy, pwamiya kisin yayiw, tanatuwa siya lapalan kalay mo no umuyaw, etini yay kokota. Kasambwaliki, pwaya kayaban kamomomla, ime chon lang ako nga kinirail, men kapurela wasa, chipil ko siya nan kaskul chaya, men pleo kapureyang. Chalanane chang cholong atene niar mier likin kani mo emen cholong kamasan yang lot chang poken Mourla katepa so pila po so woman o tepa utinan wow chang nanagan pokate pil yang kamakamala emen kapretong chairan watch riay niya mier likin makamaiten chi Mour chang kate uti solaran so payak ran watch solaran so nuti puksaraw katete yang kichail na kauno coach so chicken pereniki masapwele mekan kin string pack ta purala muri ana loyan do tan to chike sela rai so lang wasa chike yang child condition you ay so me masan yang lot tan chang pakan Mourla riay chang tuwa Joseph sesa tama ka mimilole sesa tama ka song ap songa me watak Mour Joseph mimi liyo parokatieran so liyo pekire en poitire en wentire koleti apuime ime Joseph ya chang ibil kamelele so chwe ki rerta makamimilal changa isang lala makaesa makamiminan rairio me soto kaperen kauno me pan kare yang ampan yang kamomomla lang coach pa kaya men kachaman kiyang makaitek ti ba pam pilipilen and pilata miminan tama ka mimilolen so to may dang Jesus an kauna Mour but Jesus pokrilar tip koros makachawya pilata kan pitoy pilata chang pilata ka tepa so pela tepra ka glamour tepleu turn back don't turn back look forward puksaraw masaninan Isaiah pa isak silura jijiga isak walu tanan manokela chiakan kawakao manokela chiakan kawakao manokela forget ter klang lang tamen nakiyar apta na check mau me ko chkap na wiyawi and so what me ban wiyawi wiyawi ran so what oh kauno coach pangachin kapareta parar kay nan sapchen kater praga klamur riay kambaga bay pain ole men mabuksaro ka teteng kay na lalabach lelmela me yes sol ta noyala Paul Peni ko siya nan Pilipay tan isoto kan kose isoto kan kose may un sa klarap so nga may kinuya ikin manokela tama mi memory manokela tama na kiyari pweki mi planen ko chonga Mour o Mour chang kate ruti kate prakakla kate ba so pela nan chinsa woman kate ba uti nan wawan kate charka nan wow Coach is calling you to come to the mountain. Iwasa coach kupurke klang na nanaw pa napal apon nanaw iwasa kapan tiyar kapay. Coach kachayl wiya pepe karayang chaylen kotala katemi minan wow. Katemi minan wawan come up chang katetuwa chalot lot iwasa magchabil kak learn sang tanawa na iso kola chinan store pweki may pan changa nanaw pang cycle tala kahpwal chkona yeti kaisa ta ka sor o chik don't settle for the little thing go for big things katay charki go for the mountain po nana wasan kapay klang po nana iwasa kapan klang Mour
miyaya. Pero nana, ang bagan lala pero nana kabanglang irong way. Big things, you will see a nice view. You will see complete beauty of God creation nin samba. Magaban iroy kaya nga ko tapo nana. Ri kan bagabay imi menew yang chesa uchikan ran watch tuan Mour and all manage yan kak sum up song silu. Kahpwalin sotra kahpwal memia kahpwalin na relationship ang kauno. Kariyaw kilkilang way o kasilu kahpwalin esese pilatan pulikiti esese chupulikiti Mour es cannot separate nan Mourach Mouran ka choror la. So kak ne nan Mour yang kauno ne kami minan samba. It's a total commitment. Kaya so kak sesenta up. I believe God will tell you. Because just kak baba kauno aksabil yang aksabil memor cha Mour so kak saleta kauno na niat lenial en kauno aran sarawitra kak saleta kauno. This is not kay take image. Kaya na lalapot. Let everything go. Amen. Riyay kan bagabay kasambal tuwan imulan Mour and all minute. Penene elusang kapay elusang. Ang Pilipilo ay Pilipil rano at tunin kasambal. I-solution in mekoros when kapaliala kapalina kilangway kapalin en kaktoror lao. When ma miya ewang court kilangwayo pam Pilipilo so to ban bosan ni mese ban bosan bon kama kaunap tamang anen court panintayang nintayang o so to ban kak estoban na balik ka sikarta sang nantame mi milaleo aban kak eset katore tame ban wuya o tame estoban wuya re kan baka bay coach pakong ye kjana na bil pakong kauno o pil kailongki tame kauno kailongki kalanganan kauno magamimit online ang sa website mo itan Jesus ang Mour SM magamimit ang satam SM ang yang coach utan tokoto ang yang coach pan magaban mimi chawasan ang yang coach pan tan kaway ko alam ay imunan so leleto te ay singagad Mour and kosang ariay kan bagabay esay kwentala pilatan Pilipil ranwat kan pito isang nan satam chang ay isang teso pila dahil prakak may tayong Jesus ang Mour. Ciao beno kabagap watch may tayong Jesus ang Mour. Coach mo ang iyang Mour. Surrender me korasong kauno. Damay coach. Kalanganin komoy. Kumangi ay Mour. Pilipil may wiyata. Mes chuka peren komoy. Ranwat. Iponese na baktoto kom kan kasalayang ye omulimbok ni kapitiyesang ng song toto inseneikan may wawait ki ranwat ipatoto momui wekata mga armas tipanmen o bilbilata ranwat may solamen wiya pain insenei apumen may ten komuy yan kawait ye may sam yet when you ay mongyong, when you ay Mour, richingata, kum kachlong, we alay kaun, we alay kambagabay, we ala ay mekoros sang met bambatolan maran Jesus. Amen. Kalanganen kauno riyay kambagabay, ichakiyen mo. Acha ewang kauno, naban mau. Acha kilangway pa mau, o acha ban pilata, soiko way sang peren malakan pilpan so tapal. Apaleng lot, puwe kisota relationship. Yang cha babaw apram. Lang, katekeli ki ma ang babaw, puko ang babaw may solang tam nono may solang. Emen kitail, ananapin, may teng Jesus at tail Mour. Kitail so to kakeli ki amaw po, ayan tiyo solang ayan, so, chay suka kaun, may namen saywat, emen wiyata cha Pilipin. Kartariay kan bagay by pilata Jesus ranwat ang Pilipil ranwat pan kasaleta is komulaka kalangan no kauno kochen kapayata kupurakan karusye amen.